cardom la si tum karbiang long che lang nam lo te pin nan si min dum ke charli tum dop la pen not only karbiang long chot kali la ke bahare bahara ka prek dim tum lang nam same ke charli tum dop pen tum nge la pen non tum dak karbiang long che lang nam pet pasame even do tum long charli tum le kom hek pasame pangbar nam et a percentage tum lang nam te pen ana mun ke non ke charli dollar pen non oi mi non tum long present modern world si tum long che lang nam te ke charli ki ong tum si ki ong tum dak karbiang long market. And I just passed out my 10th examination with a total of 95.8%. This, I believe, is just a small achievement, if not a big one. And I feel really happy to make my teachers, parents, and friends, all of them proud. BA ke pass tum punon, MA pass tum punon, ma MSc punon, BCom thau pin dopik lo, jemlong ke pass tum sami dopik. Bon sami lahai ke tumlong ke pass tam sami knowledge isi nong logic pormang kompik muni tum tum karbiang long ke logic pormang kom ula lasi logic pu ko pi phansi pudam lo penam tum chini ta hai po bon si jang tum chini te men than po isi logic and critical thinking budu la kang tum book song sami lo penana book song sami lasi logic bangke tum di ka ke sami mane matha pam minang po mate example de nang than po logic tum ko pi ki ena ma use dam dam sami lasi logic mane than po dak mane itunong aprang che than do dum de dison hemne wosaru Johnny theklong lo pate tumlong ko pai me piglo to ho mate tumlong wosaru Johnny chot kali tumlong tibuk lang full lo pate tumlong mane ekdom mane me piglo yo mane exam same pass ang po mano exam tok dam same thoson si tum believe mom bom lo la pela chot kali itumlong ka believe bang prek do lang itum a juice me chu chin sokong le tang ho ma ka prek same tumlong mane do pe an itum lang dam et pre iksin e lasi la haidim lo tumlong logic ma thadam de pin itum emotional pen use lo de sop itum normally situm dami lasi la sonak thasi itum pini so video se meje thana mi lake isi logic and critical thinking ke kom kui porlo la pen tumlong logic and critical thinking ke nang sop la gopi hormulo na tuans me ki judon chini pa me policy itum video la pang cheng pena there'd be something as you say if there wasn't then we wouldn't be here. But the question, why is there something rather than nothing? The origin of the something, the origin of being true and provable and studyable, which the other doesn't. I do think that the verifiability of something, the religious are forced to believe that the only really significant event that happened lasi si critical thinking ke non la political science panon ma ka prek long sami do pon bom do degree long le lak nam sami halak sami si critical thinking ke si la ke logic and philosophy po ke tamang dolo hadak sami mainly ke ladak isi than bon lo hai sami koi pc pinning man chat mai ma question si tum critical thinking do nei ma kitab ke charlie bang ke la ke isi critical thinking ke pa do phansi kitab sami ke charlie muni tan pen an sami tum long kitab alo al teng me tum long charlie dam pa main knowledge and pa me polote itumnong critical thinking si munit man se duji mape tumnong science bang lage chithanam jok prolo pura science bang lage tutel lisi lage critical thinking sken nama tha vek nang po hormuloge science ke lasi tumnong back to the history itum a feature nang ko munit man cheng pen lasi dinosaur tum thi era jat et pen same ice age same bang polo hai jut et pen jat et pen munit tum nang ke klang hut so survive hul bang ko pilo athem ne so munit tum sot ke critical thinking e ma tha apor ma si tum pipe lapen hosu ke tum ke survive nang ji athem ne tum lang nam lo bolte back de tum history tum chelang nam lo te athem ne munit tum sot bang ko pilo pinar ki dolo tum ka julong lo bolte happy dom same adak tiki ta do thai po ma jat same do thai po jong si tum critical thinking e ma tha dam pahelu dam ulo bolte la so ateke be janang chodet po tum survive in det po mite reng dunun edet po jolo so han si tum direct emotion ma janang ko jong si tum pinar ki julong na lo te dake ku pinar teki harum dolo jat lo si tum direct kat fit bolige just ma tha thep pin man loge dak teki dong do ne ma bunno ke clone jane tum ma tha por me se belo sot ke survival mood si dolang sot bange asi do sona thase tu bing long hui pen bang bom si tum kwane century pen se me bang bom non puan tum modern world sano ase modern world san mai tum long hedi si critical thinking na sot nai horum do lasi la so de mo se me non pen nan se me tum connections do lasi dak se me isi chethanon point tum long se me koi po si tum long critical thinking ma jat ma se me so video si critical thinking ma la lo ni se me ka ki se me thani pu ka ki se me kar biang long se me thani pu do mo se me muni tum science ma la an ka chinyam de join ni si na kelang nun se me kom he ti do lo pen na kelang tum se me do lo interest tum do lo non mang ke la pen penan se me tum long chini pon bom nang po la pen tum do pon bom nang po la mang lo la si critical thinking ma la lo
itumnong lang nam pa mikal thedi mane ajat humu se pen tum matha pa mikanang ji non so example bang nang than po example baba semi tulong lang po non so ta bis bang lo nang pilo nang la support che kokte mane isi nang ko pai du po ma jat ma sami isi tum perspective pe no de lage just example ke na la so example tum enam sem ba ni o lak thai mon sami tum ka prek example enam thuna ni thanon po isi hormudulo non son bang bu po la support bang ke pa phu pin men da jadu pen sami padam ju un mana pa klem pit ma pa klem pit sami un example la so jadu dim long ke lo dam ko pipo si la so mane ko nat ka chiru pen si la so apot ke klenam lo ko nana movement ben la support ke ro dam jo la so questions lang doning ji tum critical thinking ke do vek jip te tum long ke isi questions doning ji tum ka kis min thamon ver rom di mane curiosity doning ji bu mane curiosity mane tum long kachini kang tung bor mu doning ji mane ajar humle tum lang nam sameni mane kachini ji han si tum long bor i bek nang ji mathe bang nang than po tum long non son mane la son lo pote oh ahok lo po accept nun daditi muni tum sami dia pramen ge si socialize adim su do pu athemne tum long dak mane socialize do per lo jat lo prote la sobat bangke mane itum comfort piklo non so tum long society dong ko pisi ma thama non so example itum long la super pa pholong le ma bo saru joni thelong de tum ko pai mi ul to tum lai tum bisas tum example ke nam lage de la chut ke le bos me thetan hormu sami do la se suppose me tum en lo prote tum lo mangke mane matha bange pura lo mane bisas tu note tum society long do dun me piklo mane keng piklo tum long anko jos na hili dun lo blote nang la han na hanai puike digdar lo ke danger pian lo mane nang ke society long do dek thip lo anko la society long tum ke do long le son thot tum long ning ke do no ke tum long du thai bilo after history pencil la ke bang lo la si la lo main problem mang ke tum long mane emenak le ka nature human nature me la son lo ke asi tum critical thinking ka develop han ke tum sung pian bos me tum lombor ide un la zela kitab se me pachali lobode di kai ke se me kitab long lang nam pa me ludam chok deep down no te ke critical thinking than lo ke se me la si critical thinking me tum long questions doning ji la si la support se me ni than me di mane itum long la support dak man jadu lo se da pakre dam philo pula so questions se tum ko nap na support ke krep ma jo la so apor ma tum calculation kuri dam ya jat etum chini pa meaning ji la an tum approve long lo mane chini lo bode o bisas po ke na on mane reality tum theklong poda mane a hok per hum theklong po example tum tham di how ko sa pi buri tum sami che klong lang nam lo bolte hoda ke sok ke tok to ho muni tum do to ho la so si tum long explain it sung ko sami karjulong sami do thai po la so story sami tum hit pian bon sami non scientist tum chini lo clear pa me lo je che klong ke isi living things hormu reng na muni to mon ta vi si pula da bangke la so dim long mangke esi mane apa pungo chat pu no phi tum chini lo mane ha muni da vi chat vi pasamen jom same etum lo approve lo lage la ha tum critical thinking se puam dalo la si critical thinking lo tum ka chini nang ji ka buji dam nang ji phan si tum critical thinking lo la ke do vek nang pol ke la si bang jong si li hanan pa luji basame hedi no so tum nang than po chat po influence dun po maka prek tum semi timang than pon de la son semi bos me la sodimo tum proof and tek nang pomane ko son si la son lo yo la so questions kar jubang do nang pola pen takri dang mang tulong bor i pek nang po tum nong la lo jo la si non het semi pachu lom semi than am di la ka bi history lam pon ka prek semi la si pon semi tum nong mane critical thinking gi tum nong do bek nang po mane approve gi tum nong do nang po mane in thu nang po la support ko na personally lo la dak pan ko dam no te ho dak ko na personally lo jo la so questions ba gi tum nong do vek nang ji ko jong si tum kar bia tum la son ma thala thek bolte tum no science ami develop pi la pen na tum sami theklong thai po science ka develop jagat advanced pik jagat si science ka develop lo no son example japan bonon south korea bonon united states bonon russia bonon everywhere tum lang nam sami hada ke sob te tum no science ka develop sai de no son germany europe long ke pen ana jagat ke pura la ke bini that develops ki ong lo mase so dim long lang nam lo te dak ke penan bang ke mane science ke do joy nesi paprang theklo itum long man chelang nam te advance pick up pigan la se anko science ka bia jagat lang nam lo porte non son pakistan bonon south africa long lang amoy nigeria bonon egypt bonon maka prek jagat itum long lang nam sami
advanced technologies ka vi science ka ki lack of science Afghanistan hoila amlote lai long es pura mane ajagat se borbad de lojo mane science ke kom jaga even though tum India long le chalana tum penan area ke science ke develop le joini se mi tum long poverty ben check lok penan se mi tum long do mane cleanliness ta kom big jola sam do piano nasi Jones develop vek ji bolte tum long critical thinking and science ke jim chini vek nang po advanced future hai chini du nei tam ni tum kar bi do anota tum long pura science and technology a mindset tum long dolop te itum long un pigji athe mane politics si non ma ke kar bi long lam te ludlap te politics is a dirty game po hoglo what is politics same dol dak same than do bani politics is a part of our social life we cannot live or survive without politics hoglo politics jong sabi te stop thelo ring dek thelo bon same science same tulung dorkar science ma tum nang sot la pen ke science lang tum en e det ang tum nang yang hip same critical thinking ma tum nang ji athe tum nong kitab charli tum do piklo tum kar bi lo bon same inut ta tum matha bang ke kom pian la sin sonak thak lo yo la si tum long internet ki koson se non da ave pin men da na ke lo la so approve se tum long lok lo ma di microwave pens dam lo la hai ke radio wave pens dam lo la hai same tum proof long lap lo la si sonak thak se tum approve do nang ji non sona sona claims ba chulom tam tum thek long thai pon non son narakol ottan bo la pu po langkiri bo la pu pa ke phak the di la han same sob logic long do lap lo hai ke itu lo depending itu emotional la long situ lo chepine de min di non son logic ke do tunge direct che bong fit phe non son ka che bong long same direct pini lo te tum che bong fit phe la tunge apor and that non son thak la si la so hormu sime tum long brain long ko son se kam ko solima logical thinking amunit pen mane un logical thinking amunit a brain ko son se kam solima han same tum long chinidan lamang la pen ka prek tum long brain long same tum study da ma la si ka prek video so minang le policy na tum same na so video so ne ka ju ka du same science ko ansi tum long dak supporter do ma ima same ni so video lo ma ke tum long kelang lol pen tum long critical thinking do fact la sinang tum same so video lang na pen non upcoming ke bainga video same tum long chethan ro ma ko so si tum long critical thinking do nang jima ma vinang jima ma critical thinking ke do ke ma tha minute pen a questions ka ju ke 2 minute pen kavia minute question se difference mal pen question si tume kailong mane logic kian boneng ni ma kitab ke charli tum long question si mane ali chepa doneng ji ma julalo la si la hai an same tum long ka prek video se tum nang klang thu pola se tum ko sa support do mang tum comment nang bachini no pen tum so video se men an share tha kar biang long do an bachin la ma pe tum critical thinking ma tum chepa do penga lalo late tum long sop ta joglu lo kiri tum si ong po la si pinio a video balana hello jong siang tum next part la so brain system tum study name science pen tum lang name betet nang tum so video se me comment nam chininon par ke tum a video se me mo hodak chitong pamena ang ton tum explain lama asi pinia video ba ne lan se chini pulo pen ke share pot ponon light ponon chat no churo lo kadu ge jong se me la si pinia video lan hello karom